Kinong syong di madan haka kendai lat haka arpusau tarik nailur arhajar arpusan kila berngam banwan syong dukan biang haka kendai lat haka jaka baki jusyong nadu ningkong lada kimpat yo eka certificate of vending hapo uni utayo naka Shillong Municipal Board. Habakran syakilat pathai kubor kini kinong syong di madan kibampat yo eka COV kila ong ba kila syong yeng mentala ar benai shiteng klem belasngi namar badang apsa ban yo eka COV hendrai kat hadu menta naka liang ka municipal kampat la ban a eka COV kumta kila ong bakim ban se bakin hab mi bela namar bala sngo kordet ban pendap penbiang eka jingdan kam hayeng hasam ban se ubai school khun ban se ubai wayeng. Te baning kong ya ngan peni itu ya piba kini kinong ket kam batma jong kaseng ki office bearer te I kong la sara barbanyang I badeiru I presiden barim jong kaseng te mantai labat yang kumi presiden nangta I kong Teresa Karsentiu I labat kumi general secretary te mangang labat kumi assistant secretary te la batai I kong Angela kapa ka bapelongi bangiman mi sani badai betang apa hiba kasorkar kala penslem palat ya kini ki beliau ki bampat yo ka COV kila set sa tengi ngi ong ba kimla ban sule kemudian ta katau nado ka baningkong hi ha kapor ba shwa ban pen kenria nang tu nak kendai lat sepor ngi ong kidi ban pej benia bahaya kalis kadai ban long kalis ka ba final ka bala biang lut ki COV kenang ba ingin ya lek season lek namar kani ke jing penbu tangi ki kam ki jam manta ba la arbanai kam dei ka basub ya ki ba arbanai ki jushom yeng ba kliman laga si ki wan mi wan kali jeni sho office wan mi hang tai hayo namar ki si wan ya inspection ba kini se ki brio naga municipal hanrai da kali jing kali ki ong ba oh empat yo order oh uni payo banwan ye ki pat ba ki la si penhane ba tayo banwan dan bakhang pat yo kajing soy no CEO kam la eman longum ta bat kaba syam jing ero baki ong hana bakin saya kin ya kersyam ha balik sopo kam dei ka basuk ka ban pen kentiu ya kayo kiongin kersyam ni tai arpo hazar da ka ba aisha si 4000 bakin sa apat kum kata ke installment ar hazar manga ubanai handrai ngahang ni ngong kamdei ka basuk pat ya kitu kibam yo rong lada kinta ai ka COV to itu isi 4000 kan diang natrai ken haban ai double triple ya ki ar banai ken thi la ki chong dieng la chuan up man ka si ha tai ha po yo balano kin ai no ka COV kamdei ka basuk ya ki mentaga si menen ya kendu lot ya kini ki brio ki bampat yo COV ki ong bangin hapki bangin ya lektur no sa municipal lada ya ka ba mentaga si lada kim kwa ya kendu kim khot kim ICT kim pan kloy ngin hap ban perkhat yang ban hap ya da ko kalen ki pat namar kini ki pan pau shai ba ka jingle thok ka municipal kinna pe kidon ki brio ki ba paju survey ro handre kila yo ban son kan te kan kini kita la survey ban ai no kata COV kam don jing ra thôi hak haka kli jong ki ba mangi baro khot te kan don be hi ga jing kharai new zealand lada ubam dei hokar unyo ban ubam pat ju survey menoro handre uyo ke le se ka don zealand da bidai bhi tho ma phi ne dei be tho ginong bat kinong tre municipal hangi ne balai ba ya ki breu pat ki ba lapan ikut ke association bakilatip bakani ka sengro kala don menta kala ya lakumba palat hoaxnam kabalapan itu ke association lale kata ke institute survey menta lada la arsnam kala ya ban pendek ikini kiki bakin patla ban pendek tekan pat kadau baya kitu ki breu ki bampat ju song di madan bat ki bampat le ya kini ka survey pat ki yo license ya kini ki baladap le ya ka survey kan ayu ban ai apa ya sebenarnya kagus tuh ya
Kacing ite bagi kandu ite kamtam ni gi bara sisong be yang bara chapta ngi imben ko pibi kacing yo ka bar kam de kacing yo ka bahe tangi kung kilong kami gi hapan na bagi yung kasam ta kong arbana ngi la song ayin ting gibot pa kacing bagi kandu kamtam ha ka bay school ha ka bay ngi bi sisong wa imbe bagi song ina chang ta kala kta sibun ani ama ki subu be ta ki por ang sita yo hadin atayo hadin lai tayo adu kan man ta ki patay kenya kata ka siyo bing lagi pagi sip cingi ya kata ken balai ki buri te balai te kem ai dapat adu mentaro ken supa song ai hayeng bayang iman kapor te ini obai bam da kai ken em ngem pat yor oke ong ai kata tang bayo balayo COB te ken yo ai ta soja ni la campoi la arpu pra arpu ndai sem apa hi ndai kitu ki barang suan chong kemai be batang si banai ar banai ki basang be khmat khmat chong ki brir kitu ki la yo lo kai kata COB tengi ba bading hok sabala chong madu mensuaro ading arngut langut kun ro hadu ka matala kun kun sama yo khang siru umpat yo kata COB na ka ente kada bagi buri ya kata te bagi pat ai te ni la wan he bane kandu yon pan ne kata te ki ong bay ap chua dis te yo artyo ngi sapu ni ki ndai kata kacing ap chungi ki artyo lai te yo matala ya daki ar banai tam te kacing tak babun ba mangi kandu tangin besar da ke engke hayu hasam ni da sau ma da sau ngon ki baher la dan he tu ki badang ret lagi dan he ar ngon barit kat pasnan marwe ngap ndak bayang nak kata kata ke chuan wat wan mi chuan mi be sen diong yo si yo mo tang ban yo ban ta ke dam dan yo makna tang bayo di ko wi arti dang yo bai sini bai melu an lei hadukat menta bat imat nak ni ga business pal ke chule kulut bai kam yo sengo kam pet te jangi ki sisa kade ban pet bangi ngi de sisa kita ke nongsong madan ke badai hok man yo andre kempet ya kata ki ai betang ki ai pat dia kitu ke bapat dep sorbira ki la yo lesen menta ki penrong hapo nda yang i baladep sorbi pe kim ai tapi ngin chong siapa ro kim sya dan de kisem ang kata kacing yang i kilong kabi dan kadang ngile ngai yong me kam tala da kimbut ban ai ro ai no ada kimbut da ban ai ro chong be ngim ai chu ndai long ban sup ta kam sim ngin lai ta ban wan be man kasngi hani ka bai kali ka bai bam ka bai di chong i ndai chu ka basong ngile ba chong sa changai ta ka bai kali lars pa long pa ban lai berwan kumba pitip kidon kini kinong de madan ki bakem pat yo kata ka certificate of vending ne ka COV ki badai hok ki bala ju shong de yo de madan la bon si ki de ki bala dep survey ne hadu menta ki kem yo kata ka COV but pi kan mau ru bangi hap ya shong dharna ne ban khot TBC hadin ka tu ka TBC kala thau se ka sub committee ban ong ban ya pet biang kita ki ban pat yo ka tu ka sub committee ka shong hau ar ko ar tarik nang tu haka tu kapor kimi kijing ki kenrum kenram kin mau ne nama bakalis ka baki penmi hau khat santarik August ka don tang aspa tam kerteng re ko si joka arkoa la mi lai spa tam ti wala kataru mia pendep kam haka tu ka sub committee nama ba ka ba hakmat do ka jingdon kam kalong ba yakini ki ba kamai de jingde ki de pen jono man shangut wut te naman pamantala ang banai siteng manum kamai ka bamso ti hadin bakal adap shong ka to ka sub committee pat ka shong bang ka TVC but ni yo it kilis recommended not recommended absent but ni nakaseng ya shong bang ba ki breu jong ka seng man ya pet kana bang ka list ba ni yu ba hang turu ki bon ki kenrum kan ram yu ba wan ka to ka singiru ki mark absent yu ba adap survey ki omam padap survey ni lap ba ki bon ba ki breu ki ba ki ong hadin ba publish to kalis khat santarik kidon ki break ba wan hana application hang ni ya kitu la asu recommend ki bampat judi jing de ki bampat josh survey but hi bade shisha ki bala asong ki post nam bala dap survey ru kidon ki bala bi teng ki hakan not recommended ru ti menta ni ong to ni la wan pen bet ni la wan pen kita kilis ki ino ki bade hok pan yo Andre habala ya kitu ki bara adap recommended ki bala adap survey ru nadu katu kasni hadu mentala jan chi banai biang kimpat yo e ka COV te menta sing yawan ni ong wan chim ngani te ki COV kita ki bala de hok pan yo but ban kedo biang ya kitu ki ba
again kimpat lap ya keteng hak recommended list. Nangi kami kini kimpat don kita COV pat pendiang kimpat yo. Sementara ka jingkeli ka ba mi kalong kakadau ya ka jing tre mde tang ya jing tre thurmur. Nama ko mga ongay api kumno kimi ki keteng jo ki breu ki bawan I application hadin ki bampat jo shong yo ki bampat jo survey balai ban kantat ya kini ki bade hok ban yo kum ta ter barkan ayu ban penbet kabasok ba ban penbet jing shan daya tre rengkat lang baka seng lele ndre ba kam idon kata kamon bat menta manu ban ba kli kan ga jing do ki ong bakin ai kata sipo hajar di kita ban penkerja ya kini lele ki bala adu mentala palat arnas teng pitharai tai sipo hajar ila ban kup ya ka jing do nong ya ka jing sosat haye ngasam kamla te menta ka singiru kini kin hablet phai thli biang klam ka COV but pinapet pada menta hang te hayo i kum bakal adap lupa to jaka but nado bas dang kan ka seng ka yeng ha kanong rim ban ong bangi hab ya kat kum ka an but baka de bandon bet ka hok ba ka jing sisa baki bade hok panyo ki banyo but ngan ongai api ka ap ka jing maru la da kile tharmur haru kan ne na mangi na yo i ki nuksan na ki bai jelaro whether ka de ha kal ka ton ne ha empal na shwe kina don kum kini yo ki don teng ibai ari breu iba control it ko yo iba sedang ya khai license ya khai jaka but dalai leiru mangi na kan ka sengim num sha ekta banja but de nak takada bang ibu sibo ki objection ki break bam de ban yo ibu jing kli manu kini ba yo but ka ba hak mut hi menta lele ka de ka jinga khun ban yo itu ki bidai hok ban yo